eningizimu enyakatho empumalanga eshonalanga la kufika khona lelikhasi ngumsakazo labayimbile vesatini zavela bomakhelwane nashiya kwetlanta madiasporas ngiyandusela ngamolo isibongo sami ngila khona elikhulu angihambi ngedwala ke ngihamba nemqoqo kaNkulunkulu the great prophet lamadimoni esapha ecule embekelweni uyathandazela ke bonke abantu labalethe inkinga lapha ekhaya khulekela bonke abantu baphile he sees your face he prophesies sebenza ngicela uvusa ababukele emakhaya siyabonga kakhulu molo siyabonga kakhulu my brother egameni lenkosi yes lord for this wonderful opportunity besihambisana kunye nawe nasikumenza bathi imqoka kakhulu umuntu omkhulu tinzaba tsina bona abantwana egameni lenkosi sibonga kakhulu mbukele ekhala ukuthi nje usibukele egameni lenkosi uthi data yakho usipele iqhingo lakho usithathe isikhathi sakho ubukele le program le egameni lenkosi ngisaba ukuthi itayishintsha impilo yakho for the better molo sabe veke ledlulile sikhulume ngenzaba yebantwana futhi bashumayela aqwayisa abadala aqwayisa bonke bamvu ngebantwana njengoba sekutawuvulwa ikolo now phephethe sicela ukuthi usiqedule nayinzaba ukuthi kungani bantwana badzinge nake sikubita nge-spiritual protection kungani etikolweni labaya khona badzinge lokuthi bavikeleke kule mimoya lemibi lekhona moloyi elikizo my brother lithi nyalo nje esisicala sikuvula ikolwa ngiJanuary eminyakeni lomusha wa 2026 asiqhubeke sisho amagama sithi soba sithi happy new year egameni lenkosi seminyakeni nje lomusha uNkulunkulu asibusise ngawo singenile sikephakathi ngiyabongela mbukeli lapha ekhaya nangibukela khona ukuthi nawe ukhona uyaphila kulomnyaka lo nemba ngakho ukhona uyaphila kulomnyaka lo egameni lenkosi moloyi ethi umuntu wakho ukuthi my brother ukuthi kumqongani ukuthi bantu bethu sibabiyele ikakhulu eveni likamoya molo izaba ithi ngosiyamandlana bayadzinga kubiyelwa eveni likamoya ngani ngoba umntwana moloyi uyitarget esi10 egameni lenkosi bantwana bayitarget esi10 moloyi idala ukuthi umntwana abiyeleke ngani ngoba emadimoni moloyi aqala ngena emvaleni ebunvaneni bakhe amen angena kumntwana ebunvaneni bakhe akhule naye dinele tinto umntwana lasheshe athi habule that's why even kuyethiwe umntwana emasemncane ungayina imingcwabeni ungayina emishadweni ungayina emicimbini ngoba utawuhabula egameni lenkosi so umntwana makasemncane uyitarget ku-esitheni ngani ngoba le tinto yesitha tingena lula emntwaneni makasesemncane moloyi egameni lenkosi le mikhuba yalomhlaba ingena lula emntwaneni makasesemncane inkosi yami so nemadimoni emadeveli worshipers amthwasisa lula umntwana basemncane so that's why we need to ukuthi simprotect umntwana thine njengebadali thine njengelibandla thine njengomama icommunity moloyi egameni lenkosi ngethemba uyathi vela lapha ekhaya isihloko simatima kakhulu because sikhuluma ngemiba loya empili oh hallelujah nangabe unemntwana lapha ekhaya uyakhula uyakuhlupha akalaleli uphasele emuva esikolweni noma nje ngesihlobo kwendeka ugangiwe lo mntwana lela lokuchazela ngesasa lokusaka ukhona umprofeti embekelweni lapha khona emakhumbi nangemgcibelo uzoba ukuthi kuyastoba cover sibathelezela abantwana igama lika Jesu babiyeleke ngelisondo inkonzo lenkulu utabathazela bonke abantwana ngamshilo umntwana angasali ngephandle angamshilo umntwana bafethu akethe naye molo akethe naye now sikhuluma sile bantwana bayathagetheka umthaza afuna kulaya ekhaya kunjalo shala umntwaneni noma bukele iphupho lo mntwana afuna kulonisa bebese uyayichaza nzaba you have talked about it before okay moloyi inzaba lenkulu batali noma emakhaya noma emangweni noma emabandleni moloyi eklesiwe so into le indeka konje ngamanje nje siphishanekile umntwana ungena esitolo ucabanga inyifo memntwana ungena esitolo ucabanga ungena ucabanga ishenza emntwana ucabanga konke lokuthinza umntwana physical ngoba umntwana umuntu moloyi uphethwe in two forms umuntu uphethwe in the physical aphinda phathwe in the spiritual so ke manje singabatali manje silibandla manje siyicommunity sibhizi setha siyenyuka siyobhadala tikulfisi sibhizi sasenyuka sifuna imali siboleka imali ushayilokhi mina ngosi sigaba ngoniform sikhohlwa indzaba lemqoka kakhulu umuntu moloyi akaphili in the physical kahle uphila in the spiritual wenganye kahle umuntu my brother mafuna ukuthi aphile kahle uphilisa kamoya umuntu uzaphila phelele akaphile so manje bantu abethu thina sibanaka in the physical asibanaki
spiritual badzinga kubiyelwa moloyi egameni lenkosi. So kumuntu kakhulu ukuthi umntwana wakho mcabanga ukuthi abiyeleke nakhona in the spiritual, because njengomntali wena ufana you are like a gatekeeper, like umuntu lobuke ukungena nekuphuma kwetintfo empilweni yemntwana egameni lenkosi moloyi. Yeah, because now we are sikhuluma abalemqoka yibantwana, especially labaphila emimangweni. Hey Nkosi yami, labanye babuya kagogo losikhuluma kunjalo baloyiwe, labanye babuya katinkinga, labanye babuya nemadimoni alela babavakashe khona. So labantwana vele abantu aba-affected. Thank you Jesus. Ukhona ke umntu kaNkulunkulu othi buya sitothandaza, yes Lord, sibreak yonke lento, bantwana bakhulekelwe nangabe lo mntwana ukhashana uphatha le mphahla. Thank you Jesus. Sengemapheni ma lethe sikhulekele tothandazelwa le thina namabhuku abuyise. Yeah. So nathi ke tinombolo tibona-ke uyashaya and ask prophet, ngicela umthandazo, ngicela ukuthi abantu bami ngilesithathu nga-11 nangemgibelo nga-11 kanzi-ke ngesonto ngikukhulela ngoco we-service thansi labantwana come nalabantwana bonke kunjalo moloyi. asitawufunza livi iphephethe Silibuke bhuti omkhulu lencwadi yamateyu number 18 verse number 6 my brother. Silibuke bhuti omkhulu, sikhuluma ngendzaba nje yemntwana bhuti omkhulu ukuthi umntwana ukuthi avikeleke, simprotected thina njengabatali ikakhulu in the spirit moloyi, ngoba there are many things that ingena empilweni yemntwana lesingadinaki letinye tinto letipromotwa ngithi labantwana leti affecta lempilo yetintfo moloyi, labantwana batsengelwa ngithi sizabatisebenzisa anilethilo leti ngito kanye letibhedela nemandla bumnyama etimpilweni tela abantwana moloyi. Asikhuluma my brother moloyi, angibekise nje umntali moloyi uthenga icingo umntwana wakhe umfakele internet, umfakele data, umfakele social media, umfakele Facebook, letinto taka Facebook automatic. Facebook uphethwe ngemandla bumnyama, Facebook uphethwe ngemadimoni. Lot is happening Facebook. Lo mntwana ayibhekela ayifunza ngena fast ngempilweni yakhe bese iyahlala yesinka moloyi. Asumtale athenge ibham shot, yena ibham shot lokala sitho sangasese umntwana omncane uyakhula thengela ibham shot lelo lekala tibulu lekala ungephambili bakhe lekala emabele akhe. Bathi umntali ayu instilling kulo mntwana ufundzisana uthini kulo mntwana, ngoba the same clothing like God, the same clothing Global hand, the global Beyonce, uthi kahle into njengemntwana masakamba kumithelo umntwana sophisa uyasona. These are the things esikhulumisa that you are breaking. Incwadi bebeze nguMatthew 18 verse 6. Kodwa lokukhubekisa abe munye kulaba labancane labakholwa ngimi. Yes Lord. Kungcono kuye kuzilitshe lokusila. Yes Lord. Liboshele ensanyeni yakhe aqiniswe ekujuleni kwelwandle. Lo mbhali moloyi ukhuluma nemntali manje lapha ekhaya, ukhuluma nemuntu lapha emangweni, ukhuluma nemuntu lapha esontweni. Uthi kodwa lokukhubekisa umntwana, lokukhubekisa umntwana kumele ukuthi athathwe lithe aboshele khona ajikele phakathi elwandle, ngoba umntwana moloyi uligugu uNkulunkulu. Umntwana moloyi usipho noma usitha lesigugu kakhulu uNkulunkulu. So umntali bakabe umntali lapha ekhaya uNkulunkulu kwethembe ngeupbringing yalo mntwana ekhambeni kusiyakhulisa kahle lo mntwana awukhuliseli no ukhulisela uNkulunkulu. That's why uNkulunkulu athi lota ukhulisa umntwana ngesihlava, akhosa umntwana ngendlela engasiyo, akhosa umntwana ngebugwadla, akhosa umntwana ngegqoka kabi, akhosa umntwana ngekumnikela emandleni bumnyama, ngekumnikela emadimoni, ngekumnikela esithikweni, ngekumnikela esinyangeni. Usombhala kufanele ukuthi aboshelwe inguzu ngelitshe ajikishelwe phakathi elwandle alahlwe, ngoba usehlulekile kuba ngumuntu uNkulunkulu akuthembile emhlabeni. Uguquka kube sinengiso, uba sinengiso uNkulunkulu because bebethe kunebatali
lesibatiko lesibati labanye futhi sihamba nabo kuyekholwa kunjalo labanikele ngebantwana babo tintumbe labanye banikele kusho badodzeni ngenxa sebaqosha imali hey Nkosi yami Uyayibona asiyikhulume bhuti omkhulu lento siyikhulume ngihamba ngoba ikahle kahle umntana moloyi uyi-responsibility yemntana kuyi-responsibility yemntana ukuthi abhadarele umntwana esikolweni kuyi-responsibility yemntana ukuthi athenge uniform yalo mntwana kuyi-responsibility yemntana ukuthi umntwana akabe shelter umntwana akabe akagoke kahle kuyi-responsibility yemntana lo waqala umntana wagatha ukuthi umntwana atinakelele yena leli bhayibheli lithi wena usinengisa phambi kwaNkulunkulu lithi leli bhayibheli kufanele ukuthi uthathwe uboshelwe litshe ujikijele phakathi elwandle ngoba umntwana akamele ukuthi yena abhadarele tindleko takhe esikolwa ngemtimba wakhe abadala mina phakathi phandle labakhona cela abantwana emadodeni anathi indvodza nathi ukuthi nathajwa angose ngoba tamthengela dikathu lombathi ayihambe yena nendana kuze kudle yena kuze ngene isinto ekhaya bayayeva laba bala kumathapha siyabathi ningiva kahle ngiyakhuluma manje lahlelweni ngithi mina wena nje umntana wakho uyathi ukuthi umnikela kuphi uyathi ukuthi umthengisa kuphi uyathi ukuthi umhambisa phe ebusuku uyathi umlalisa nabani la ukhona ekhaya ngithi simakathe uthi wena usinengisa ke nangabe unemntwana ngosiyami sibona ngiyaphinza lo mntwana yakuhlupha lo mntwana akendi kahle esikolweni lo mntwana sowungena estage lo mfana soyabhema so uqale ima behaviors la wrong angakulahlekela lo mntwana khona umprofeti kaNkulunkulu uNkulunkulu phamisa umprofeti ngesikhathi esifanele kunjalo atawukwathi kulwa nebuthakathi emangweni emakhaya phamisa umprofeti ke abadimoni utawuthandaza ngalesithathu kusasa lokusasa sukuma rise and come nalo mntwana nangengigcibelo nga11 kunjalo lajika khona emakhumbi embekelo sesemqoqo kwathutha sigumbeni kancane 50 meters nje emthe kakhulu hallelujah uyangena la praise God hallelujah khona umngozi kaNkulunkulu uphatha kumnikelo ka 150 emalangeni yes lord adokuthandazela and deliver you ngoba babethi bantwana badzinga deliverance bantwana bhuti omkhulu balayishile labantwana I've seen them labethile bethe deliverance the way lamadimoni manifesta kakhulu labantwana especially labantwana bemantombazana hey Nkosi yami Jesu athi moloyi lento lena bhuti omkhulu labantwana bemantombazana sathane ubatargete kakhulu bhuti omkhulu angithi my brother lento lena labantwana abanyalo abafana nabantwana bayitolo labalahla moloyi this thing electwa peer pressure esibasafika ethi ikolweni kunebantwana abehlukahlukene lo munye umntwana usuka ekhaya lenjini noma umntwana usuka ekhaya lenako konke kunabo internet kunabo TV kunabo konke lokho exposed kule tinto bese abakhona nomntwana nofana nami usuka ekhaya leliphundlekile ekhaya leliphuyile ekhaya linga afford nomntwana loyo manje fika esikoleni abakhanza bayiphila lempilo emnanzi banemali labantu laba abaphethe incingo baphethe bana bo Facebook bana yonke lento le nomntwana uba le peer pressure ukuthi nami ngifana nabo sanaba labaphila kahle so bagcina abantwana labantu abanemali bafundzisa laba abangenamali impilo lengasiyo laba exposer ekukhubeni yale live engagcine idestroyer impilo dabo my brother so bolweni abanye lathi kolweni my brother labo internet labanye bangena ko TikTok bangena ko Facebook bangena ko X bo Twitter bathi bona letinto babona ama dances la sakhona moloyi yathi lento iyahlasimlisa moloyi ngingathi ngiyahamba emgwaqweni endleleni umfana mncane uyajayiva akhanda redo abandlebe lakhe akafane ama earphones uyajayiva nomsindo so uinstallile konjeni yakhe nje so hlala nje abandlebe lakhe uyajayiva ujayiva yakasathane lo mntana ungenwa yini asenkulunkulu yakho mawathi hayi lo mntana lo so exposed lo so vele ungeniwe lamandla kunyama sale influence akatenti moloyi letindo utithatha kuphi la ku internet uthatha la social media uthatha phi esikolweni ngoba na sikole kunabantwana laba possessed ama spirits devil worshiping kunabantwana laba exposed laba gangs laba groups now K9 abo 26 laba group ekwaza ba underground
anemkhathini ngafuna ingane umfana so uhlala afuna ingane umfana akebi uye ekseni umfana ngosamo lo akabi esikolweni ubuye ekseni lento isuke emuva isuke emuva esikolweni lento uyihogele kulapha Nkosi yami ngoba lapha phakathi kwalabantwana kunebantwana vele abaqhamuka kule tinto. Thank you Jesus. Labanye batali babethwala bakaza athi vele abantwana bangena ngilele. Yeah. Bese bafundisana labanye. Ngoba phela vele uma lo sheshe ungene ngala ebantwana. Ngikhaza omnye umntwana ucabene nenina usakamthengela igrasshopper umthengela ithafisi. Nkosi yami awucabange nje. Ufuna busha ufuna kubulala unina. Ufuna kushaya unina ngabhusha waka. Seyingene le. Unomna upossessed. Ngoba molo ilenza bakufuna sikhuphe ebudomkhulu sigqilekiyo ngoba batala lapha ekhaya abasibambisi kubantwana. Batala lapha ekhaya ngibo labaphela baphethe emaphiki nemafosholo bagubha imgodi yengqwaba bantu ababo ubhuti omkhulu egameni lenkosi ngoba asengithi nje mntali la ukhona khona ekhaya nangu lo mntana usekreshi nangu lo mntana uka grade 1 grade 2 grade 4 grade 5 lo mntana mncane lo uthenga lo liqingo uyamnika uthi umfakela Facebook umfakela Twitter umfakela une tablet une tablet la Facebook manje bakathi nje uyangena abantu bayalalana lo mntana uyamlangonjeni uyamlimata vele ungena ka Facebook khanza abantu basebhona basatshwala basatshwala uyayibona le ukhanza abantu bathengisa ngemtimba la ka Facebook wena mntali ucontributile ekufanele lo mntana angisebhayibhelini sikhulisa umntwana ngendlela la ngeke azasuke nasekhulile Nkosi yami Jesu labanye nje yazosikhuba bese baqese form 5 sebahamba baya ku tertiary le foundation yokusombana ukhule kanjani ukhule ngani kanjani it will count ufuna kusebenza e-university asemntali le mule foundation etawuqhubekisa lo mntana aze aqede e-university asa-university akhanze kune-covering kunjani yekusakabe exposed le tinto ukuthi singeka indvodza kuze ngibe nemali Nkosi yami Jesu singeka kuze ngento 1 2 3 ngengibheme nginathe kuze ngibe relevant ngilento lento uzimbo bethi buyasotha zabantwana Sunday wotana labantwana manje come wotanabo batokhulekela because molo if we do not secure our children spiritually and now the word shall program them the live lomhlaba molo yilo ugoletonge le ndolethi yenzela ukuthi thine mathi sakhe le foundation ukuthi umbana akhone kuface umhlaba if thine we are failing ukuthi umbana wakho umvikele in the spirit umbana wakho umfundzise letinto letawumaka umbana wakho umgwalise live la asesemncane as we said it earlier on sathi thine umbana ni demoni limthanza kakhulu ngoba umncane ugrabha yonke into lemadlebe nayo so it's your responsibility njengomntana ukuthi uprogramme umntwana ngezinto taNkulunkulu asesemncane the things of God shall override the zinto temademoni izinto taSathane masingena thole foundation yaNkulunkulu njengemntwana enhlikiwe nemntwana kunesisekelo lesidingise esinyakathisha kunjalo manje sinebantwana namhlanje laba iva ungathi hayi lento lena ingakho phela sishumela la ku social media because sekugcwele tinto kunjalo ama video ebusantu sande inkosana ama views lamaningi yebo phela yena bayesikole abaye kahle ukuhlala nathi because uthola leave ngesikhathi sisho kuwe nje lapho wena ufuna uscrolla nje manje ufuna kwendlula manje kule video lo ngoba iyashumayela yebusantu beqeke wena uyahlala uze uvute netinge lapho sisho wena uthi ngasikole nje abona tibunya ubona abona libele sobile emuva lento ngeke ize yakhe ngoba phela live laNkulunkulu kuthiwa libula kulaba bhubha ngephakisa abasinziswayo ukuphila kunemandla uNkulunkulu ebusinzini kunjalo so ke sitouthi bantwana basahamba manje bayithi ikolweni basayiti ikolweni kunjalo okay basabuya le emakhaya ku ngehlukahlukana kwabo lebomzala bo-anti badzinga lokuthandazela bathola deliverance kunjalo basithole le covering basaya esikolweni khona umprofeti siyathanda thank you Jesus prophet impilo ngeke ize ifanane phephethe ayiphinde ifanane ngoba
bantwana ba exposed man. Yeah man, yeah. Yeah. Emakhaya siya letikolo nje Moloyi lapha bhuti omkhulu. Labanye abantwana bhuti omkhulu basuka emakhaya ngokwahlukahlukana kwabo. Yes. Lo munye ekhaya kibo ibelief khona ithi umntwana afuna ngifuna imfuthe. Ngabe aye esikoleni kusafunze kahle. Lo mntwana loyo wakhelwa ukuthi make fike esikolweni aphase ngengqondo yalomunye umntwana. Lata intshontsha lomunye umntwana. Lomunye umntwana longakafuthi yena longakagadwa yena. Ngabe usmart kanjani? Ingqondo yakhe utambona asalekhisha eclassini. Utambona ngasakhona ukufunda. Utambona sekalala eclassini. Utambona sekakhohlwa lite eclassini. Uyadibuta ukuthi lo mntwana grade 1 grade 2 abeka smart bekafunza kahle. Sekwendekeni manje? Kwendeke. Sewuloyo ngibani lo mntwana? Unemntwana lokhona ekhaya kibo ba practice imikhuba lemibi, imikhuba yobuthakathi. Labantwana laba bayafutha, bayagadwa, bayancinziswa. Yanindwa lemakhaya. Ngesikhathi efike eclassini la kunemntwana wakho khona. Wena awumfuthi wakho, awumtatheki wakho, awumthandazeli lo wakho. Wena kude lokwendawo. In other words umbala wakho akasiko covered. Uvakale bulo mntwana Phephethu. Ukonje ukuthi ungathi une internet hotspot. Ayinayo password. Yonke into nje yakholekile. Nkosi yami nje. Yabo. Ngiyo ke besisho Phephethu ukuthi ayilungiswe emdali. Wotala umbala sitombiyela thandazela. Ngoba abantwana bangena lalidimoni lenkhanungu. Angasabambeki umntwana. Ngoba lento Phephethu lemimoya sikubonile thina etikolweni. Hallelujah. Imaya emahabiya. Kunjani? Kulela etikolweni. Khala emkhiye. Abale uma fleke endumbe nenyanga. Fleke endumbe nenyanga. Moloyi but inzaba ithi Moloyi many iBhayibheli in the book of Hosea number 4. Number 6 lithi many my people perished for lack of knowledge. Uthi bantu bami bayabhubha ngoba beswelelwa. That is what is happening Moloyi emakhaya la sikhona khona. Labanengi batali they are ignorant. They lack knowledge. But busy they take care of the children physically. But busy getting uniform, abakhulisa bathatha impahla, bathatha intingo and everything. Abanaki lempilo yakaspiritual. Lempilo yakamoya. Abafuni ukuthandaza. Abafuni ukuthi mabamfundise. Ngendlela yokukhula ngelifi laNkulunkulu. Abafuni ukumbiyela ngenkazimulo yakamoya. Ngoba umntana Moloyi utawuphila kumalanga lawo ngumntwana lo taba lenkazimulo lo yabiyelwa yamanje lebumnyama biyele lo mntwana kathimule emadimoni angakhona ikusonzela kuye. Thank you Jesus. So this is what we are preaching today ekseni nantsabama ukuthi naba abantwana ababiyeleke labantwana. Yes Lord. Ngoba baligugu uNkulunkulu. Phephethu. Nkosi yami. Babalifa la uNkulunkulu. And uNkulunkulu lenguthandza uthembela umntana. Ngalo mntana. Lo mntana loyo akusiwakho. Lo mntana loyo kusasa utamembe wesaka sekwahlulela wona mntana. Ubudwe ngawo. Ngoba wena ufana nemfundisi apha ekhaya kakho. Uyashumayela wena. Labantwana baholako one day utamembe kaNkulunkulu. Akubute uNkulunkulu ngabo one by one. Ngakuthuma ngathi khulisa abantwana kanje. Wentaka uyakhumbula uthemela umntwana spa. Why you tell umntwana ibhamu short? Why you tell umntwana stomach out? Why you tell umntwana cleavage? Konke lokhu ikhona. Banga 5 years somsengele livolovolo lekla. Lo mntwana sokhula vele base baboshwa ngakanye babambathi inkulu basezathi ibhamu. Yebo wayifaka lo mntwana amncane lo mntwana. Phela what is isibhamu into lemqoka empilweni kwemuntu. So ke Moloyi ku responsibility yemntali ukuthi anakelele umntwana wakhe kwaNkulunkulu ke once uNkulunkulu uthi umbhali weMahubo 127 verse 3 uthi children are a heritage from God. Noma lesivela kuNkulunkulu. So bantwana baligugu Moloyi egameni lenkosi. So ke manje wena wena umsebenzi wakho uNkulunkulu uyaba protect abantwana. uNkulunkulu ukhuluma kuthula ethi kwabantwana egameni lika Jesu Kristu. So kungumsebenzi wakho njengemntali to enforce covering egameni lika Jesu Kristu. Yes Lord. So it's your responsibility to teach your children diligently egameni lika Jesu Kristu. Uyabathandazela abantu bakho ngelanga bavuka ekseni ayesikolweni uyambamba ngesandla njengemntali uyamthandazela
ngendlela angakayikhula amadimoni Yeah. wena nje njengemntali uyambamba umntwana wakho uyakhuluma igama uthi Nkosi biyela umntwana wami esandleni salomubi Nkosi biyela umntwana wami kumadevil wesipasi Nkosi biyela umntwana wami esifundisweni TV kasesikolweni egameni lenkosi wena ngumsebenzi wakho njengemntali to speak a blessing over your children not curses egameni lenkosi ungumsebenzi wakho njengemntali to monitor friends kunaka bangani bemntwana ukuthi bangani kanjani basuka kuphi baphila kanjani banani are they adding value in your child's life or not egameni lenkosi una umntwana wakho osami nebehavior yakhe ukuthi ubehave kanjani uphila kanjani umntwana yini athanda kuyenta makasekhaya uthanda ukudlalini uthanda ukujayiva kanjani uthanda ukukhuluma kanjani ngoba ne language moloyi iya influencer i-language yangephasi kwemhlabathi le language yemhlaba nje le language nje moloyi yabheka labanye abantu ekhuluma emagama langasile labanye abantu abusive labanye abantwana uyamnaka umntwana konke lo emanga kumntwana moloyi umntwana umthuma singwa sobe sofihle 5 rand akasethembeki lo mntwana uyawukhula umntwana vela gangster Awuve nje we need ukuthi ude ube uzofika thandaze and rebuke the spirit kulo mntwana wakho kunjani lesafakwa bangani labanye abakhulu badlama icashweni bamana bangenwa amadimoni ngoba bayaganga bayahabula bambabela basesathonga idivu labangathi 70s bafuna indlela yemntwana kune bami labathi sustainayo kunakho kolomdzala mangensolaka asolaka uphila ngale timhlanje uthebula labantwana osiyami che phila ngabo le tinkanye tetaba kunjani kanti ubani cishe le ingane bebeso akade zikufuna into uyahlahlazeka akana ambition umise esikolweni umbala wehlenyuka nje lutho nje usanga esikolweni ubhaqe emapipe kwathebula ulele emgwaqweni molo akabuyi nasekhaya akabuyi nasekhaya moloyi asikhulume my brother le party inkulu lento ebhlungu nje siyakuthanda lokho ukuthi noma sekunjalo wena sibakhulekela abantu abethu God shall bring the shield on daletha uNkulunkulu leli hawu lebavikela but it's a responsibility of a parent to hold the shield lihlale limile umntwana hlala vikelekile uNkulunkulu uyaletha yini leli hawu lekumvikela umntwana umntana kufuna aliba lihlale limile umntwana hlala protected kanjani ke manje ngekuqhubeka amthandaze ngekuqhubeka amzilele ngekuqhubeka amfundzise tifundo let them sustain umntanasakhulu isikele ncwadi ukuhlabelelo bebeze ihlabelelo 91 lo verse 4 wakhona uthi uyawukusibekela ngetimpiko takhe thank you Jesus uphephele ngaphasi kweliphiko akhe kwetimpiko takhe moloyi bese lisikwethembeka kwakhe kulhawu lekusivikela thina so ufune sibambe lo house baba la uhlala limile bhuti omkhulu leli hawu lelo liyawusivikela sicala umnyakazo siyawuphetha my brother ngeke bantwana bethu badale bangagqezi isikole ngoba as we speak nje kunema school dropouts bana bashiya ikolwa sebafuketiswe at the age of 10 11 12 so meet umntwana nkosiyamoloyi so my brother akhala kabuhlungu awusenge ingogo nje ebaleni nje angafiki wena nami kulo 30 manje sengivele ngingogo sengingogo njani we responsibility yemntali ukuthi akhulekele umntwana wakhe the bible uJobe number 1 verse number 5 lithi Job offered sacrifices for his children continually makala umnyaka lithi Jobe abekahlaba ingomo ende umnikelo wekubiyela abantu bakhe uNkulunkulu njalo ngeminyaka bawuqala Jobe bekenda umhlathelo wekukhulekela abantu bakhe uNkulunkulu abahlambulule egameni lika Jesu Kristu bantu bakho uyabazilela njengemntani uyababiyela uyaba-anoint abantu bakho uyabagqoba abantu bakho ubakhiphela umnikelo silifunze le verse lifunze futhi lifunze bekuthi kumedlula lesikhathi ngisho lesikhathi sikhuluma ngaso lesi my brother semathili December lo bese Jobe uthumela kubantu bakhe
yeah abahlambuluka abevuka ekuseni edingwethu abendele bonke umnikelo ende umnikelo abantu abakhe njalo njalo maqala umnyaka Jobe bekenda umnikelo webantu abakhe webahlambulula webabiyela emandleni esitha emandleni Jobe bekade ukuthi lendlu esiphila kilo lelingolile igole yonke imoya lemibi imoya yasathane imoya devil worshippers imoya emanzawe imoya etangoma imoya emathebulo abeyathi sikhona Jobe the covering iminikelo yaJobe ngiyo beyivikela abantu abakhe ukuthi bangahabuli lemoya lelivi angizuthiwa kulo 4 emathozana akhe abevamise kwenta emathini ele emakhaya kuthi nase kuphele yonke lento yabo December yabo Christmas konke lamathili sona abesiya babidi utobahlambuluka abageza bende konke bathaza abakhiphela umnikelo hleli wena lapha ekhaya ufuna ukhipha umnikelo ukhiphela umntwana kunjani azivale perfect asivalelise molo sisemandeni my brother singasuke sinawe sigcina sesikhuluma singasaqethi manje emagama lesingawashomanya ukuthi kusasa ngingazimolo isasa ngalesithathu ukhona umprofeti khona embekelweni nje uyasebenza egameni lenkosi ukhulekela wona emaswati ukhulekela bona abantwana labatsinga kusitakana egameni lenkosi khona ekhaya